Ćao svima, evo nas u još jednom klipu. Danas snimam klip za nov sajt, znači nov faucet za zaradu. Video sam par klipova o ovom sajtu, ali ono što me najviše zainteresovalo je to što sam vidio jedan komentar gdje je lik rekao da zarađuje $2-3 na ovom sajtu po danu. Sad, mislim dobro, on je 150 level, ja sam znači tek čini mi se 8, tako da naravno ne može to na početku toliko da se zarađuje, ali dalje sam znači skeptičan. Evo ja sam 7. level, treba mi još koliko experience da budem 8, tako da ima 72 coina koja se zarađuje, pa ajde eto, da vidimo da počnemo da zarađujemo na ovom sajtu. Ima znači stvarno dosta načina, pa da vidimo da li je to istina, ali to ćemo mislim tek da vidimo kroz neki mjesec. Uglavnom sajt isplaćuje, ja opet kažem nisam preverio, ali video sam da isplaćuje, dugo postoji, ja mislim sigurno 2 godine, mislim dugo, relativno dugo, 2 godine postoji. Link za registraciju će biti u opisu klipa. Zamolio bih vas ovom prilikom da se subscribe-ujete moj kanal, da mi pomognete da i dalje, znači snimam i dalje nalazim ovakve sajtove, a i da podignem mislim kanal na neki veći nivo. Pa da krenemo, znači na ovom sajtu ne zarađujete direktno ove valute, nego zarađujete neke coine koji se zovu duči. Evo ovdje imate cenu po satoshiju, znači 104,96 dučija vam treba za 1 satoshi. Misli se na Bitcoin satoshi. Naravno, vi ako izaberete znači neku drugu valutu, dobit ćete više coina, ali u principu dođe vam na isto. Znači vi isto zarađujete. Zavisi mislim sve od trenutne cene coina. Tako da imamo dosta načina zarade. Imamo offer wall, imamo microtasks, imamo PTC wall, surf ads, speed bonusi, duči roll, coin roll, ovo dvoje su fauceti, short link wall, games, staking, social jobs, CPU miner, Jui miner, to je isto u principu miner, samo što skinete neku njihovu aplikaciju, imate neki contest, level bonuse i loyalty bonuse. Ja neću pokriti sve za ovaj prvi klip. Za početak idemo na duči roll. I naravno kako idu rolovi, kao i uvek, zavisno koji broj dobijete od ovih, igrate na sreću, dobijete ovamo neki iznos u duči coinima. Završimo znači ovu captchu, možda promijenite na Googlovu, ali i ova je bolja. Sigurno nego Googlova, barem meni. Googlova znači neki put zna stvarno da smara. Odradite verifikaciju, verifikujete se i sad imate dvije opcije. Ili da kliknete na roll ili boosted roll. Ako kliknete na boosted roll, pogledat ćete jedan oglas, izaći će vam oglas i onda će vam izaći oko roll. Ali ako pogledate oglas, 50% vam je nagrada veća. Ali ja da ne dužim klip, ja ću kliknuti ovdje. I kada kliknem tu, izbacit će mi da je moj srećni broj bio 1132 i da sam dobio neki put znači izlaze ovako reklame, izaćete iz reklame. I da sam dobio 101 duči, faucet, znači ovaj faucet je na pola sata kao i ovaj drugi, znači dobio bi 150 dučija da sam odgledao jednu reklamu. Idemo na coin roll. Na ovom coin roll ne dobijate duči, već dobijate tron, znači neki iznos trona, najviše što možda dobijete ako dobijete 10.000, izvučete 10.000 broj, dobijete 0,19 trona. Znači isti je princip, završimo captchu, verifikujemo se i isto znači mogućnost ili boosted roll, uz gledanje reklame dobijete 50% veću nagradu ili običan roll. Ja mislim obično idem na boosted, ali eto, zato što ne želim da mi klip bude baš nešto pretjerano dugačak, gledam da završim što pre, mislim da vam objasnim barem neke početne stvari što pre. Idemo sad na surf ads. Ovdje znači gledamo, sad ćemo ovo malo da mi oduzme vremena, ovdje znači gledamo, surfujemo kroz reklame i dobijamo nagrade, znači za 40 sekundi dobijete
zaradu. U na dosta sajtova imate surfovanje kroz oglase. Sačekamo još 15 sekundi. Jedino što mi se ne sviđa na ovom sajtu, to ću vam pokazati kasnije, to je veliki fee u marketu, znači u transakcijama. Sad ću vam to objasniti. Znači idemo na submit i dobio sam 57 dučija. Nije nešto mnogo, ali šta je fazon? Sad ću da izađem ja odavde da ne dužim bez veze sa ovim. Šta je fora? Ja sam odgledao sve reklame, tako da su mi ove najmanje plaćene reklame ostale. Znači tu je bilo reklama i po 150 dučija, mada u principu to kad se prevede nije mnogo uopšte, to je ajde možda 1,5 satoshi. Ali šta mene navodi da ostanem na ovom sajtu, navode me ove leveli, ali o tim levelima ću malo kasnije. I imamo naravno PTC Wall, znači to su isto reklame, ja izgleda imam samo jednu, znači dobit ću 60 dučija za 10 sekundi gledanje reklame. Odgledamo reklamu, dobijemo 60 dučija, idemo na submit i to je to, prebaci vas na ovaj sajt, vi s ovog sajta možda izađete odmah, dobio sam 60 znači, dučija i 50 experience-a. Sad ću se prebaciti malo na ove bonuse. Što ste veći level, imate veći bonus. Znači, na prvom levelu imate 0,05% reward bonus, znači boost koji ću dobiti u toku autoclaiminga, offer wall bonus, gift cards bonus, to ne znam šta je, ali nas najviše zanima reward bonus i offer wall bonus. Znači, što ste veći level, imate ove nagrade na svakih 5 levela. Čini mi se dobijate ove nagrade, čim se level upujete, dobijete ove nagrade. Cards bonus, to je ako kupujete neke kartice, to mislim da nije toliko bitno. Uglavnom, koliki bonus može da bude najviše? Znači, najveći bonus može da bude, ja mislim, 30% na sve. Da. Ako ste 600 level, dobijete 30% više na claiming, 30% više na offer wall i 30% discount na ove cards. Tako da tu može dosta da se zaradi više, znači što ste više level upujete. I gde je još neka veća zarada? Naravno, dobro, offer wallovi, ali microtasks. Microtasks je vrlo zanimljiv način zarade. Znači ovdje radite razne stvari kako biste dobili token koji se zove Space. Znači Space token dobijate tako što radite ovdje svakakve neke male zadatke. Ja sam odradio juče 2 zadatka, jedan je već prihvaćen i dobio sam, evo, approved, dobio sam 0,9 Space-a, a ovaj tek treba da bude. Znači šta sam ovdje uradio? Ušao sam na kanal, YouTube kanal, subscribe-ovao sam se, lajkovao sam klip i komentarisao sam nešto, eto. I to sam screenshotovao i poslao kao dokaz i dobio sam 900 Space. Ovdje sam ušao na sajt, registrovao se i pogledao 10 oglasa i trebalo bi da dobijem još 900 Space-a. Tako da, eto, nije uopšte loš način zarade preko ovih mikrotačaka. Imamo također Space bonuses, to neću pričati sad u ovom klipu. Ovdje se radi o stejkovanju, znači skupljate ove Space tokene i stejkujete ih. Games, igrate igrice i dobijate, mislim, da, čak isto Space. Short link, radite znači short linkove i u principu to je to. Da, jedna od najbitnijih stvari, znači kako ove dučije prebacujete u novčiće, lepo. Znači idemo na dashboard i kliknemo, znači šta prvo biramo? Prvo biramo balance mod, znači idemo na refresh,
Select Reward Multiplier, znači što veći multiplier izaberete, više će vam davati dučija, više će vam davati coina, ali više skidati dučija. Onda, ovdje izaberemo ovo na minut, da bi koštalo što manje i izaberemo all selected coins after each refresh. I sad ovdje izaberete coine koje hoćete. Ja sam izabrao Space, Doge, Litecoin, Matic, Tron, Tether i Monero i završimo, znači odradimo ovu captchu. Evo ovdje piše, znači 70 dučija pri svakom refreshu će da troši. Završimo captchu. Idemo na Start Auto Faucet i to je to. Znači samo je bitno kad kliknemo Start Auto Faucet da ne izlazimo iz ovog taba. Znači iz ovog taba ne izlazimo, vi možete slobodno da odete lupam na YouTube, na bilo koji drugi sajt. Samo znači ovaj sajt ovako treba da bude otvoren. Znači samo ovaj sajt treba da bude ovako otvoren i svaki minut vi ćete dobijati tu nagradu. Eto, znači to je to što se tiče ovog sajta i što se tiče prvog klipa u ovom sajtu. Vidjet ćemo poslije nekih 5-6 dana možda kolika je zarada i da li se stvarno isplati zarađivati na ovom sajtu. Tako da, za sad imate nov sajt za zaradu, zarađujte na ovom sajtu, počnite sa zaradom, nemojte se razočarati za količinu. Kasnije, znači, što ste veći level, veći je bonus i više ćete zarađivati.